amarira ni menshi reba imiborogo. Okay, abafana ba Arsenal muze tuganire turebe icyo twakora, twikoresha akanama turebe icyo twakora nubwo bigoye. Amahirwe arimo araduca mu myanya y'intoki. Samujya mwumva ukuntu abanyamakuru bivugisha. Reka turebe uburyo biza kuba bigenda, naho amahirwe twe nka Arsenal ari kuduca mu myanya y'intoki. Ubu rero nta kundi nukubyakira, kuko Man City ubu izigamye ibitego 36, Arsenal izigamye 37, ariko Man City ifite umukino kwa gatatu na Burnley. Birasabwa gusa gushyiramo ibitego bibiri, Man City gahita ifata umwanya wa mbere, zikanganya imikino 33 kuri buri umwe. Icyo gihe bizaba bisobanuye yuko hasigaye imikino 5 ubundi shampiyona ikarangira. Iyo mikino 5 ruzaba ari urugamba rwo kuvuga ngo twese tuyitsinze ninde wajya imbere y'undi mu bitego bazigamye. Nta gushidikanya dukurikije ukuntu Man City iri gutsinda n'ukuntu Arsenal iri gutsinda, biragaragara yuko Man City ari muri position nziza cyane yo kuba yatwara igikombe. Ariko nta n'ikivuga yuko iyo mikino yose bose bazayitsinda. Ako kantu mukumve neza. Arsenal ifite za Newcastle, Man City ifite za Aston Villa, Man City zajya kwa Bournemouth y'abakrupi. Ako se ba Indonesia irayora hari ikintu bakora, buri abagabo bwose Pepa itabu nyura hejuru, nta kintu bazavugana. But again, Arsenal nyine uyu mwaka nibyanga, ubwo adakwema Atletico Madrid ngo agere finale ajye kwiyahura muri Champions League, arebe ko yatwara igikombe byibura tumere nkuko Liverpool byagenze. Liverpool amaze imyaka myinshi itegereje igikombe, irabanza twara Champions League mbere ya champion. Otherwise uyu muntu yitwa Arteta yaba rwose agaragaje urwego ruri hasi cyane. Arsenal yaherukaga gutsindira ku kibuga cya Man City 2015, icyo gihe Guardiola nibwo yarakiza atsindwa na Arsene Wenger. Icyo gihe wumve ko kuva Pepe yatangira gutoza City Arteta ntaramutsindira ku kibuga Etihad, gusa match ebyiri ziheruka Arsenal yari yanganyirijeyo. Nubu yari yagerageje guperforminga, yari yagerageje, ariko nyine ni timing itariyo. Buriya nk'aya manota yo bayata muri fazare ntacyo bivuze, ariko aho ibihe bigeze iyo uri kwara match zingana n'iziri ku kiganza ntago wemerewe gukora amakosa nk'ariya, kubera yuko babigushyira muri position ya difficulté. Ibi rero bikaba bivuga ngo Arteta mu gihe atatwara igikombe either champion cyangwa Champions League, ewe ariko semana ko ari wubatse ikipe, ko ari wubatse abahungu, ko bizaba bisa no kugambanira bari abahungu ko agahinda kazabica abenshi ko ari babahaye chance. Ubu bizagenda gute? Ye baba we Arsenal ishobora kugera kuri finale ya Champions League gakora agashya, simbibabwiye. Ako Guardiola nakagabo pe. Guardiola n'umutoza wa mbere ku isi tujya twemera. Guardiola n'uwa mbere, ibintu abantu babigira. Guardiola n'umutoza wa mbere ku isi. Umuntu aragukubita ibitego bisa neza. Abantu twarebeye muri Kigali Universe nabwiye nti umuntu yitwa Mosquera ufite karate y'umuhondo baraforsa baro nyinshi kwa Doku, ndabani kandi Doku araza kumekinga ashobora ko yashyize muri petit surface. Yayizanye niko Oreri yari yaje kwataka za baro z'umutwe twigeze kuganira murabyibuka ukuntu niko Oreri asigaza agasanga Haaland muri box bakaba umwe akataka premier poto n'undi deuxième poto. Ya baro umusore Seki yarazanye Doku yayihaye niko Oreri ahita yishibura, Haaland ahita yitambika vru, bara yavuye kuri poto y'epfo, Haaland ayisoreza kuri poto ya ruguru ayigarura kuri poto y'epfo. Batakiye no kuvuga ngo kuri poto y'ibumoso ya Arsenal
baro bayipasa kuri poto y'iburyo, Haaland yigarura muri poto y'ibumoso, arongera aterekamo mbiri, birangira n'ubundi Kwasiteri itashye kwa nyirayo. Ariko ngewe sindiheba, ndacyagira nti, ndacyavuga nti Arsenal uyu mwaka ifite ikintu yakora. Nubwo hari Bayern na Paris Saint-Germain na Atletico, Arsenal nigere finale ya Champions League, it's just one game, nige finale, ibindi izarwane nabyo. Nige finale. Ariko ibuze byombi, Arteta rwose, mana we. Nese Arteta koko, ikipe tuwe tuyitije kana Majara Royce. Tababaye pe. Igikombe kiragiye cya champion. Kuri Pep kumubwira ngo bwa Bournemouth, kumubwira ngo bwa sinzi ngo bwa Banire, kumukoza ubwo ngubwo ngo bwa Aston Villa ku munsi wa nyuma cira birarura. Zunyuguza ubwo mushatse mwamugura match zose asigaje. Martinelli suko tari ngombwa, Martinelli byamunaniye, match yamugoye. Remplacement yari muri logique yo kuvuga ngo uyu Martinelli nge nanamupropoje muri half time rwose ko bakurikiye match muri Kigali Universe. Martinelli yamuzanye kuko yarazi ko City igiye kwataka, kandi abizi ko niko Oreri ava inyuma kajya muri box. Turabibanye ko yakoze n'igitego cya kabiri, byari ukugira ngo azajye azanamo pace, kuko niyo mukino Arsenal ifite wiruka. Kuvuga ngo Man City irataka cyane, ibyo twari tubizi ko Man City igiye kwataka, nta muntu utarubizi. None akavuga ati irazamuka cyane. None izamuka cyane, Arsenal ni rekipera, igomba kuba ifite umuntu ufite umuvuduko, ufite pace, wiruka. Uwo yari Martinelli. Hako nyine Martinelli nyine ababaye nka barafinda wa Peri. Yazanye Ben White kubera yuko Mosquera yari afite ikarita y'umutuku na ikarita y'umuhondo, yangaga ko ashobora kubona ikarita y'umutuku. Yazanye yakuyemo Mosquera ko yari yamukiremo kudefanda, twari tumaze gutsindwa, azana Ben White kugira ngo Ben White akore overlap, azajya atera ama crosses kandi akinira imbere cyane, turabizi. Yazanye rutahizamu kugira ngo tube benshi nyine tugira abataka babiri. Cyane unatanze umusaruro, bonye yuko byarba de process situation kuri ya baro Trossard ahinduye Kai, kubera yuko yari afite abandi bantu bari kumwe nawe muri box benshi, barayikina n'umutwe ijya hejuru. So always nimukajajinga ibyemezo by'abatoza, ntabwo ari bo babasazi. Gutsindwa match arayitsindwa, ariko buriya plan du jeu ye ibariyo. Gukuramo Eze byumvikanaga. Arsenal yari imaze gutsindwa, aravuga ati Eze nari namuzanye kugira ngo ndwane icyo bita combat physique we na Madueke. Erega mujye murebe mu mupira namwe mukoresha inyurabwenge. Niba yari afite Madueke ku ruhande akajyana na Eze ku ruhande, logique yari kuvuga ngo abakinnyi abirabura bafite imbaraga, ndashaka abantu bafite ingufu zo kuza guhangana na Man City muri pressing, kuko linye ya mbere urebe umuntu wa mbere wajyaga gupressing ari Captain Martin Odegaard, daga pressing defense, ariko uriya wiruka nyine aba defenseur bapasanya ntaga bagoye. Iyo bayisohoye rero linye ya kabiri yari irimo Kai, ikabamo Madueke, ikabamo na Eze, abo batatu nicyo yari yabashyiriyemo kugira ngo baro zitarenga muri mediana ari nyinshi zikisanga muri defense ya Arsenal. Niyo logique yabo birabura. None se amaze gutsindwa urumva ari kubagumishiriza miki, amaze gutsindwa yafasha decision, aravuga ati none reka nzane aba bazungu swat nka Trossard, nzane ba Ben White, nzane ba Victor, ngire ba bantu bashobora kumpa igitego, kuko bose ni beza offensively. Unfortunately nyine ntibyatanze umusaruro. So umutoza nyine aba yakurushije akagutsinda, ikipe nyine bari nziza. Hari impamvu nyine City ikoresha iriya minota 20 guturuka ku minota 45 kujya ku 65 ikagushyiraho umubiri, ikagushyiramo ingufu, ikakwataka kuri akuntu igira icyo bita territorial dominion, kuriya ibinyura hagati yiruka ijya imbere ikakudomina. Izo nizo mbaraga za Pep, ko bashobora kwibwira abakinnyi ngo mushyire baro hano kandi bakabikora. Ibyo nyine nibwo buhanga bw'umutoza. Kuba twemeye gusubira inyuma tukajya kudefanda nuko turushwa.
Victor nta kibazo yari afite ni tactique. Victor ari muzima ariko ni tactique. Yashakaga umukinnyi mwiza kuko yari abizi ko Man City nabakinnyi baza ko babiharira umupira cyane, twe tuza gukina imipira yo mu kirere, kubera yuko yari abizi neza yuko Man City nidushaka gukina hasi nayo igakina hasi yaturusha. Akavuga ati turakora build up, duserere baro mu mpande kwa Madueke nawe ubwenge bwo gucrossinga ni buke. Akavuga ati ninyibona bakaba bayizamura mu kirere kayo shobora kuyitaba. Ikindi kandi ni mwiza cyane muri pressing. So that's football. We lose. Ako dusinzwe n'ikipe nyine inaturusha by the way. Anyway, wa mugani wanze vune bivuga ngo anyway. Abikora kenshi yasuzugaye abantu. Anyway, ngenda cyafite ikizere gike ariko kirahari. Why? Hari igihe Man City igeze gukina na Leicester, yone igitego mu minota ya nyuma. Kuka Pep nakanyura kuzimu. Osquaje mu Bwongereza ukwezi kwa kane afite winning rate ya 80%. Ubu ngubu kuva Real yamukoremo akubise match enye zikurikiranye, harimo ni ya Arsenal. Babigoye abatoza bari abahanga. Martin Odegaard hatagira umuntu umuvuga. Martin Odegaard yakinnye match nziza. Hari abakinnyi muri Arsenal bo gushima byihari, bo gufata kabisa ukabahinda byo zabo. Odegaard yakoze ibintu byose agomba, ni nawe navuga cyane. Akomana we. Ako sitwaye Champions League ra. Oya ibya effective ntabwo ari byo Pep afite. Ibyo byo batakubeshya. Ese Pep yasimbuje ryari? Pep ni umuhanga nyine. Pep ni umuhanga kurusha aba batoza bose. Arabarusha nyine. Pep ni umujeni. Pep ni umutoza wa mbere ku isi. Twabica ku ruhande ariko ni umutoza wa mbere ku isi. The guy ni umujeni nyine. Aragupangira akagukubita. Akutinya umuntu atsinze Ferguson kuri finale byi. Ubu bwa Arteta yarunyuguje ahinduye ubwana buri seza arakubita. Klopp yarinze asaza arasezera atwaye aga champion kamwe. Ba Conte bakojeho batwara kamwe arabagashyira ku ruhande. Yahanganye n'abatoza batatu muri Real Madrid. Jose Mourinho wa Pellegrini sinzi n'undi mu Inter waciyemo. No muhanga uri amugabo, no muhanga cyane, no muhanga. Pep Guardiola no muhanga pe. Sinzi uri baza umuntu twara Champions League muri Barca ebyiri. Abantu akamutega iminsi akaza akayitwara muri City, agakora ibintu bigoye kurusha ibindi, agatwara champion natwari arabatwaye 7 mu Bwongereza. Pep ni umutoza ukomeye guys, tujye tureka kubeshya. Pep ni beast. Pep ni umutoza wa mbere ku isi. Twakwisaza ntabwo hari abantu ashaka kumwipingishwa ngo yarashaje. Aveve shaka gutwara domestic treble umva atwaye championnat kuko yatwaye Carabao, atwaye na FA, yabatwaye ibikombe bitatu bikinirwa imbere mu Bwongereza. That's a huge success. Ntutekereza yuko nubwo avuye muri Champions League akwayemo na Real ntabwo ibyo ari bito. Byo ni ibintu bikomeye cyane. Kuko ukumva udukombe twose tw'imbere mu gihugu bwa Liverpool, bwa Chelsea, bwa Arsenal, bwa Man bwose ukazibya amatwi, uri umugome. So rero Arteta uyu mwaka atagize igikombe atwara yakabaye rwose abwirwa ati shimirwa kubyo wakoze, waragerageje ariko ntiwagezeyo. Bagahita bambwira ati itahire rwose, itahire, igendere. Uriya muvandimwe hari ikintu kimwe nge namugaye. Arteta ni kimwe ntago ari bibiri. Namugaye ikintu kimwe. Namugaye ko iyi mentalite ukugufightinga abigize kuri match atagombaga kubigiraho. Iyi nyifato yagombaga kuba kuri ziriya match za Brentford, yagombaga ko ziriya match twatsinzwe za Bournemouth, aho niwe yagombaga kuba arakaye cyane. Yagombaga kumakinga sure ko iyo rushikipe kill none hano najya numva buriya wenda za Brentford twari wabo, ariko man iyo nekereje none ngo gutsirwa nka match nkiya Yesu we Bournemouth mu rugo
Bournemouth mu rugo ubizi ko next game ari Man City. Bournemouth mu rugo ubizi ko next game ari Man City. Buriya niyo dukina na Man City afite motivation nyinshi yo kuvuga ngo tureta tunganya. Hari n'igihe wenda twashoboraga no gukina twisanzuye tudafite pressure. Wenda nayo itameze neza tukabasha kuyihagarika. Ariko nyine cya gihe bikenewe when it mattered most nibwo Arteta atumutsima ukareba ukuntu yarushye sezo yose imbaraga yakoresheje zose ariko kajya kubona ara dernière seconde ngo biranze ngo biranze niba jamagara Kroenke karira ngo bironyihe biranze Arteta ngo bigenze ngo biranze ngo bironyihe biranze ngo none se ko nako tutangize ngo ubwo naho umwaka utaha muri katwihangana muri komana ngo sumu koko kubera iki yase wose bakukuzamura nkuzamura ukora icyo kiramo igitego genda aza kuzamurwa se urazamura uje mu ijuru se byo kuzamurwa we bireke abantu baribabare we mu cyokero uri mu bintu ngo bakuzamura uvuge uravuga iki kitabonetse kihoreresha niba bari uranzana giye kurebera basket muze turebe iyo bita Patriote ikina niyo bita UGB amakipe yanjye yose ko agiye gukubitwa nko kagira Imana ariko UGB imfasha rwose ntimbabaze nayo Arsenal Serie A disi mwazaza ku itariki 24 i Bugande nari nakanengo nzajya kumureba ndajya kumureba se waracyaje afana Arsenal nabo dutumira abantu imburagihe twari tuzi ko azaza turi kwishimira ko tugiye gutwara igikombe none reba hari akaririmbo disi twagiraga kera ngo Arsenal is good Arsenal I love you Arsenal oh yeah yembonye kipe Arsenal abona abakinnyi ba abona abafana ba umuntu ahimbye ndirimbo ne waduteye ibibazo ne watumagi so ndirimbo ko ari za Rayon Sport na za APR akunda reyo Semenyo ntabwo yagize match nziza umuntu wanyishe muri Man City n'abantu bane umuntu wa mbere wabanje kunsoza aranyica arambaga no defenseur yitwa Gehi yakimye match y'aba defenseur ku rwego mpuzamahanga ariko wenda Kusanova yakimye neza ikipe muri Mediano umuntu yitwa Bernardo niwe man of the match yanyishe na karozi na gapfumu umwana yitwa Niko Oreri yanyishe abo ni bane handi ntabwo yakimye match yamba undi muntu wenda wakimye ni Doku ni nka batanu those 5 players kandi ngo n'umuzamu afashe neza cyane nkurikije kiriya gitego amutsinze n'amapoto twateraga twashoboraga kubona igitego muri City pe ariko nyine nyiri ibyago imbwa ziramwonera akabiri gukora efite iri gukora ayigira umwaka utaha nibwo Pepa azaba ari mubi impamvu Pepa azaba ari mubi cyane isezo ugiye igikondo ntabwo rero basket Bibiliya yanjye ntitwaye meto tazayinywa mitabi sasa ngakuyemo abakorosayi n'abagaratiya so guys abafana baseno ngeye navuga ntitwihangane n'umupira harya kapo yawe ifunga n'umupira byanze n'umupira manura ikirahure sha twubaha fande twubaha inzego urasohoka twubahe inzego z'igihugu zidusake ugiye guhita ugenda so guys ndeke ngiye nigere kuri arena turatsinzwe turasuzuguwe turasuzuguritse mwiriwe neza fande Aturugaje urakabirizwa nka Jude Bellingham kabisa nibyo je na Jude turakabirizwa cyane
Arsenal mbona ari nka polisi yo mu Rwanda. Ibyo byawe bya nagavuga polisi y'abapolisi afani. Wa musaze uri muravuga ngo polisi kandi abapolisi turi kumwe hano. Bano muri comment we nurako turi no kuri stade uziko urufana rwanditse. Ngo imeze nka polisi yo mu Rwanda ndi kumwe n'umupolisi agize ngo nibavugaga polisi y'umupira. Yavugaga y'umupira afande. Nanze muri commentaire ngo polisi hotspot. Polisi nationale iridagadura cyane cyane no mu mupira w'amaguru. Polisi yaravuze ati se bigenze biti. Oya byarangiye shawe ndema agatima ngo rugaje nibirarangira bikise bitararangira tugenda. Kepi rambaze nkoye mamara shize hanze ngomba kujya kwidodesha. Tugusigana. Twatsinzwe twagaitse. Tugeze. Ngo tugusigana. Twasuzuguritse rwose. Rose dinyorere ya basket. Ntabwo ushobora gukora ibyo bintu. Agura basket. Rodri. Akoze mu ayo muto. Nawe urashaka gutara basket se? Rodri genda urebane n'abari abantu. Ntabwo nareka. Nabandi. Genda urebane n'abari abafite bawe. Ntabwo wabinkora. None se None tujye kuri match. hano ni muri arena? Okay, reka mfe kureba ni ikipe ya boss. Mfe kwansunika amasaha ni ikipe ya boss. Inde officer de Mukwa munani ku itariki zingahe? Nereza ibiranye twara nka kazungu kreve. Urajyana ibiri? Ndayitwara nka kazungu kreve. Kazungu se ntayitwara muri stade. Ibiriya se ni icyaha. Ibiriya si ijambo ry'Imana. Nta kundi guys. Turi kumwe rero match turayitakaje mwihangane nirebere basket tuzasubira ubutaha. See you. Thank you kwa fana ba Man City. Congratulations. Thank you kwa fana ba Arsenal mwarebye live. Pole sana wenda biracyashoboka ntawamenya. Pole sana ku Rayon, pole sana ku APR. Congratulations kwa fana ba Man U, pole sana kwa fana ba Chelsea. Congratulations kwa fana ba Liverpool. Abo weekend yagenze neza. Mwishime cyane. Abo yagenze nabi mwihangane banange nese murababara mukora iki. Ibyo ntibyatuma umuhora wa Rumuzi ugabanya ibiciro. Uracyakomeje kutugora turacyarwana n'ibiciro bya essence namwe muri mu bintu by'imipira. Ni mu byakira ari bene wanyu bakina mu hari mwene wanyu wafuye. Ari mwene wanyu bafunze, ari mwene wanyu bambuye. Ngo Arsenal ngo yatsinzwe. Hari umuntu ugiye kurana ngo sindya, ngo ndababaye, ngo ndivumbuye. Ubwivumbuye se bigende bite? Genda urye byo kujye ku kazi ushaka amafaranga bindi mu byihorere. Ibintu tuba turimo ni ibintu by'amayimosiyo. Nanjye ubu narindimo kubashyushya kugira ngo nkomeze kugenda niyongerera aba followers nibonera amafaranga. Bintunge wenda ngiye ni nakazi. Wowe ubabajwe niki? Ubugiye kugenda byagereza umutima wifashagure ngo ahiteta ngo wamunyereka. Ntaho muzahura atuye mu Bwongereza. Ubundi se muye wamutwara iki? Mwikwirakaza ni mutuze. Umupira ni ibisanzwe gutsindwa no gutsinda ni ibisanzwe. Ngo mugenda ko mugiye gukomeza ibintu ngo se ngo nzanyura he? Uzanyura he se? Ni mushiki wawe wenda utsinzwe ni onkre wawe. Ngo se ngo aje ku kazi nzavuga iki? Uzavuga iki se uzabiki? Ngo se nitabafana bamani nubita base baragutwara iki? Mujye mworoshye umutsi. Ubu hari umuntu wapanitse wabigize urugamba ko watsinzwe se watsinzwe nani? Watsinzwe se ni igihugu cyawe. Mutuze mujye mwiyoroshye. Ngo mwabigize inkuru mwaremerewe ihorere. Nimwirema agatima mutuze. Mubireke muvuge muti turatsinzwe ibiranze ubuzima bwendereye. Mushaka amafaranga mubeho mwubaka amazu urongoremo. Munagure ibinyabiziga. Ibyo nibyo by'ingenzi. Naho ibyo gutsindwa mu mupira se ni bisanzwe. Kandi n'umundi tubyiteze Arsenal se ntitubimenyere gutsindwa si ibintu byacu. Turi kumwe rero. Bye muramukiye. Imana barinde.